omwana ogwo kwetwa Aramutakabir Kyakwire akaterwa isasi ryahabire kurga musirikare wa Flying Squad obabire nibirukanzya abasoma ba motoka omuri yaateire aruguto rwa Hoima Fort Potro ahabiro nabyo kwezi ko kubanza ishe omwana Ashraf Kyakwire nagira ngo kurugobwa abona bwine n'omwana ogu kandi n'isasi ryakahikize bwire bwo kuryihamo omwana ono ombuhi kambwire bwekiro muwe special enkunihira ha mubwire bukubyama muwe special asinga kubyama isoro bajurumu epati hali isasi lyataire singa koraki kubyamisa yo nkunira rubajo barusarara gwenka utakusobora kugambira dadi kino kine na kiti aboko kubaza kwa akaba nakyaye gakoraki kubaza takusobora kusobora nto bankuru muhano cyonga nko muzaire ukurwana atandika kuchura na maro bwire na achura ubumuna atagaruka kubyama naye wenyine nko mutu nakute habo kuba mwana akuchura itora tubyama uturonko muzaire Kyakwire nagira ngo ashohize sente nyamwinji aha mwana ogu sente zakagenda ha mwana ono zikuhingura miliyoni 10 zikwirukira miliyoni 15 zakagenda sofa mu bwire bundu ziri nyingi ezimu zirugeno mabanja jasini hora kandi ojikolo abamo bwakuhora gambo ja kuntera muziti ogarule ziti hati nkongeri ntaina ukanka ikirara sisi wa Hoima site yangamba mukolesa akake akamwinaho government teja kulemeta kozereki etasaswire hanyuma ogona yacubora ngo tumaziramana na police yanjire kugarzaho sente zuhweriro mbujanjavi oyereho miliyoni 1 yonka eyibamuhire kumuhweraho bakangamba bakwija kusasura hanyuma betu hati hanyuma kurugo kwezo kwa January mbunu tukugenda mu kwezo kwa kada almost emyezi 4 busaho kyone kyakeyongereho kuruga omugambirizi wa polisi omukyanga kya Albertine ASP Julius Hachiza Alan nagira ngo nka polisi bakiriyo nibakora okujanjaba omwana ogu aine kubazaire wari tukamuziraye obwire bwa review yazbaye atera kasumu bagende bamuhe abati nashoze sente kandi twina bashaho sente nashoze zake bibe byona nabimanya aine contacts za naka aba doctors bitu zo bamuye hagire mpinduka yaba yari umwana hine naga condition ya za kubambi nene yaterera ningane yebaba akwatagane nabo baruko bamusendikire motoka emwiheyo hatizahona nagira ngo obuzubu bwizireho obuhatandikireho butakwatanisa hagati y'abazire b'omwana ogu hamwe na polisi gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.